teško zapamtiti tablicu množenja? Ne. Nije. Ko je najbolji matematičar od vas? Hajde, hoćemo ga provjeriti. Ne morate. 3 puta 3? 9. 3 puta 7? 3 puta 7 to je 21. 20 puta 1. To je puno. Vidim da si dobar matematičar. Super. Vidiš kako to njemu lijepo ide. 5 puta 3. 5 puta 3 to je 15. 10 puta 10. 100. Bravo. Hoćemo li nastaviti priče? Može. Hajde. Može. Hoćeš ti ostati u mom krilu. Tako i treba. Ja ću da nastavim, a vi slušajte. Jakub, alejhi selam, imao je 12 muške djece. Jusuf i Benjamin bili su najmlađi među njima. Jakub je svakako i druge sinove volio, ali u njegovom srcu Jusuf je imao posebno mjesto. Braća koja su primijetila posebnu ljubav svoga oca prema Jusufu bila su ljubomorna. Jedne noći Jusuf, alejhi selam, usnio je san. I čim se probudio, san je ispričao svom ocu. U snu sam vidio mjesec, sunce i 11 zvijezda kako mi padaju ničice. Jakub, alejhi selam, je protumačio san svog sina i rekao mu je da će mu Allah pokloniti puno dobrote i ljepote. On je bez sumnje bio posebno dijete. Međutim, Jakub se uplašio da će braća iz ljubomore nešto loše da mu urade. Pa je rekao sinu, ni slučajno nemoj ispričati san svojoj braći. Šejtan može da ih natjera da pomisle loše stvari, mogu da ti naprave zamku. Gospodar će te naučiti da tumačiš snove. Kao što je različite dobrote dao tvojim precima Ibrahimu, alejhi selam, i Ishaku, i tebi će podariti isto. Saslušavši svog oca, Jusuf pod utiskom sna poče da razmišlja o tome šta će se desiti narednih dana. Kako je rasla ljubav i briga poslanika Jakuba prema Jusufu, tako je rasla i ljubomora njegove druge djece. Zato su jednog dana razgovarali među sobom. Jedan od njih u ljutnji reče: naš otac Jusufa voli više nego nas. Ali to je nepravda, povika drugi. Pa šta onda čekamo? Hajde da ga se riješimo i bacimo na neko udaljeno mjesto, pa da vidimo koga će onda otac više voljeti. A neko među njima se malo i pobuni. A zar to nije veliki grijeh? Brat koji je dao ovaj prijedlog reče: prvo ćemo to da učinimo, a onda ćemo se pokajati. Drugi uzviknu: ne, mislim da to nije dobra ideja. A neko ponovo reče: dobro, onda nećemo ga ubiti, nego hajde da ga odvedemo negdje daleko i bacimo u neku rupu iz koje neće moći da izađe. Ova ideja se svima svidjela. Na kraju će se riješiti Jusufa. Poslije toga će otac voljeti samo njih. Tako su mislili. I krenuli su pravo ocu. Najstariji od njih mu se obrati: oče, zašto barem na trenutak ne ispustiš Jusufa iz krila i ne pustiš ga da se igra s nama? A Jakub odgovori: a teško mi pada da se od njega odvojim i na trenutak. A tad se drugi brat obrati ocu: ali oče, moguće je da mu je ovdje dosadno. Dozvoli mu da sutra pođe s nama. Nek se igra na proplancima s nama. I on ima prava na igru. Jakub, alejhi selam, mu odgovori: a šta ako se zanesete igrom i zaboravite na njega? Vuk može da dođe i da ga zgrabi. A jedan od sinova reče: a nemoj tako, oče, zašto bi vuk došao u ovoliku gužvu? Nemoj da brineš. Dozvoli da povedemo našeg brata. Mi njega volimo i želimo da se igramo s njim. A zašto nam ne vjeruješ? Dobro, odgovori Jakub, ali vodite računa. Ništa ti ne brini, oče, rekoše. Budi siguran da ćemo paziti na njega, kao malo vode na dlanu. Sljedećeg dana braća uzeše i Jusufa i krenuše ka proplancima. Kad se udaljiše od kuće, počeše da ga gurkaju i udaraju.
Stigoše do jednog dubokog bunara koji bijaše presušio. Skinuli su mu košulju i gurnuli ga u bunar. Jusuf se nađe na dnu bunara i od straha poče da se trese. Međutim, to nije dugo potrajalo. Allah je izbrisao strah iz njegovog srca. Smirio se i prošaputao: moj gospodar me neće ostaviti ovdje bespomoćnog. Braća su počela da se dogovaraju šta da kažu ocu. A jedan od njih reče: a najbolje će biti da kažemo da ga je rastrgao vuk. Dobro, ali kako ćemo da ga ubijedimo u to, upita drugi. Poslije kraćeg razmišljanja, drugi odgovor: a lako, zaklaćemo neku životinju, njenu krv ćemo namazati na njegovu košulju. Ova ideja se braći učinila pametnom, pa su je isproveli. I čekali su da sunce zađe i kad se smračilo, vratiše se kući. Jakub alejhiselam u panici upita: gdje je Jusuf? Gdje je Jusuf? A najstariji brat reče: mi smo se trkali, a njega smo ostavili da nam čuva stvari i kad smo se vratili, našli smo vuka na njegovoj glavi. Lažeš, Jakub povika. Pa pretpostavili smo da nam nećeš vjerovati. I pokaza mu Jusufovu krvavu košulju i reče: evo pogledaj ovo. Jakub alejhiselam uze košulju u ruke, ali odmah je vidio da je košulja, iako natopljena krvlju, bila netaknuta. Nije bilo otisaka zuba, niti je bila pocijepana. I znao je da je ova priča izmišljena i da Jusuf nije mrtav. Njega nije rastrgao vuk, već ste mu vi učinili nešto loše. Znam da je tako, ali nema mi druge nego da izdržim. Nek vam Allah oprosti, reče. I svi su šutjeli. Jakub alejhiselam je dugo plakao zbog svog sina. I danima ga je tražio, ali nigdje nije uspio da ga nađe. A Jusuf alejhiselam se u bunaru molio Allahu i čekao neki izlaz. Nedugo zatim do bunara dođe karavana i pored njega prenoći. Jedan od ljudi iz karavane ubaci kofu u bunar kako bi zahvatio vode. Čim je Jusuf ugledao kofu, uhvatio se za nju. A čovjek se začudi: pa što je kofa toliko teška? Pažljivo pogleda u bunar, kad tamo ugleda dijete i začudi se i odmah javi prijateljima. Svi se okupiše oko bunara i izvukoše Jusufa iz njega. U to vrijeme ljudi koji nisu imali nikoga lako su se prodavali kao robovi. I Jusuf alejhiselam je ispričao ljudima iz karavane šta mu se desilo. Međutim, nikoga nije slušao. Uzeli su ga u karavanu i krenuli pravo u Egipat da ga prodaju kao roba. Kad ga upravitelj egipatskog kralja ugleda, puno mu se svidje. I odmah ga kupi i odvede svojoj kući. I njegovoj ženi Zulejhi se puno svidio. I on reče svojoj ženi: vodi dobro računa o ovom djetetu. Liči na pametno i iskreno dijete. Imat ćemo puno koristi od njega kad bude porastao. Možda ćemo ga i usvojiti. Whoa, 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 whoa.